na yakwa kodi nkomo efa abrochire hima ne wuo ne ho aban ni so wani swade hu kase pa enwumasuani titu ni SDG go 4+2 mampani da John Dramani mama so de nsem bi atodwa ye bekọ na mpanimfo bi o mabene wa memo hu nsensem ye ne omo akwa kodi hu nkomo kakra onmanyafo akwabena minta kando wasi a nurse fo ne a doctor fo a wo mutifia wo munya adwuma no be ya ankaban no ene manimu ya wo fo mu nwuram ena ntete abato so mpa fm nsem twefo pono so free Kumasi abonten so chese Kumasi asafo ne ne maame bi a waye ni co store amro besa kwa akoto ahye ne so atabiri nsika nyina de kro ya maame no meton ade oso amidwom se bampo enwa ye na pa ama wonom Say, woman register one chip no, ntimi nhyɛ da nyɛ call papa bia na nepe ni kohwe Kumasi abonten so telecommunication networks ahodo no mo offices se ne nipa gi boom akwakoguo no ye de ani ade akire anwumere ye bɛbɔ mo nkomo pa Newman Ghana Gold Limited se Ghana sika opepe aduanainom en wode ma adehye bia wo mo dwumade nti wo mo ho ekaye abusia weni afoforo pi ni akekese ne se kase a ba bia wo bia ne ye ba ne ye de aba besom wo adwenche no nsusu efehye wo Facebook Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM na YouTube so no Sompa TV Ghana ye ne ye som anwumre nana ya obo amale bia boga mene wanyini ni ama kranchi adazo asofu mami premeni wabapa amesa kase bono emfifi mu no enie Director of Electoral Services wameya so ya wo hwe ya bato onsem so Owura Samuel Tete ene dia ba betu dwa se komisa no egusu ada toto ne niema se Ghana card enya nwanwa se da achia ba bia ebeto no betumi edimu ntintima pa Owura Samuel Tete se weye kwan aban no anase asoye no enam so a wode ba beboa ta Ghana fo bi kasa wo ho titu ni amanyoku ansha aban ase se entimi mwa no o se ya de ebetumi aboa wa friends and jofo nhia mu no de asem ya to anim wo pra so mpafo yenya bitie abuzanfo ya hwe ne mo se ye bekọ ne akwa kotie mpanimfo ne nsema hodo mo de tu dwane yenko eye Buckingham Palace sia ne yenkodi nkomo se ne na ye de kase ye beba wo na menim dwumade so ye de to manim se UK ba pen Queen Elizabeth otosum ye no ba ma wo trimodin fa wada ne kontrol ko wi a oda mansan ko mosisi fo patapa fa oni ne di agora ode ne nsa tu ne ope etabiri ne ope de ne nsa nwunwuna akwa koto no so no yankwai na ye ne enua Kingsley Brobe ya dodo na afro ne se strobona na enkodi nkomo ye hwe Buckingham Palace ne se ne amamre ne amane ye sei e na ade so mo UK abonten so omo so asemu emufa scrobo majoy mini ya yenua o na bibia boko erade adom na ososo ho ye de nyame adom bibia boko na ja UK na areho aba agakra boyen komo ye de anopa awie anwumere ya na ye tiese wiase nyina ba penny Queen Elizabeth na nyankopon atonsa afre no eba ne sei no oyare ebisi yete se enru akra no mami mo prime minister ya waba foforo hwan turusu eko ne nchen ma ekokọ hye eye adwuma ase obi a wahwe ama obi hye adwuma ase de sini nim se nka asem bia ni fie na enne ye bete se wawuo saa de ade no oyare ana se o hwe mu pa dia ha no se kwen na yare a ye hye na announce ne serious biasa na senia wokan ye no recently be last week in the no move call Scotland baby okọ en from Bamura hone okotena senka owo London or Buckingham Palace nti okotena ho kakra no which means them say no what do na doctors eguso amore no kakra nti for that time mu de obi am ya nte so yare ana so dey nti em say Kaya and the Monday no more and a prime minister and was Boris Johnson a free so and a new prime minister and so by in China because of our head of state in or no as well in or due to me say with me a formal government into court form a government no and the new prime minister need to no form in the government I in area any say and you might be called kama no and there as an panel na prime minister no parliament all discussing how our kromwa the policies nioma opeso oye nti o ha na de letter command no say say Queen na yare nti ho na no o kan parliament house o say
baby a Queen Estate one or annoyed. The asa anapanum honomana no frefre ne money nyina and then the nana no nyina say or nyina amra Scotland. Enti ohia free nano payana Prince Henry ne wife Meghan and ne omo ne akakra akawo kromu ha ne de omo nyina akọ Scotland. Nti enwure mu ha ya na nche na Prince Henry so ekọjore ne omo. Ana eye omo de tudwa se Queen no wawu ana say wa twene ni ahwedan na wakoto ani kunu. Nti so far no de sa ana etie so wo hwe Queen na ye wo no eye 21st April 1926. Nti sa wo hwe ni age a wanya 96 years ana odi free mu. Queen no aye obi a wadi na hinnie no sa 70 years ni 70 years ni na wadi na hinnie no na ohwe Queen no dia ne ma epa de ne ma ne yamuma no ye 4 Prince Charles Anna Prince Andrew Anna Princess Anne Anna Prince Edward and Prince Charles the Prince of Wales Prince Andrew Duke of York Anna Princess Anne Royal Anna Prince Andrew Prince of Wales yeah. And so far no ma obaba ko mema miensa ana ne nana no so de ene se one se ne oni tia no o se de omu nyina emoni na efura wianu mu na yehu se krom ha no wiemu nyina ye kusu and that time no me akra me catch am say me ye sure say ma me no bibiasi ti anche bia ana omu de abeto se de Queen no afri mi ekrom anyina ayidi. Na se ohwa Buckingham Palace ene eye UK abonten so London abonten so a hot say mudi enim say aye ni say no na omo the flowers no toto kwan ho toto ba bia empempi na bia maame no otakọ otafa hot say pa say na manfo esi esomufa Yo se mi twa hamfo nyina ma opa dia Buckingham Palace nipa mebre ekọ honum enti wo hwe akra na senia nka normally ni ye program aya etie no nipa mebre akotwa ni fie no wasia ebinom enim de flowers igu but so wo hwe mu pa de free na akopem wachina de enwumre nkopem wachina de flowers betwa ho nyina ema senia ye nyina etene obi a try so obeko hobi and most of the people no so rush to go home. No matter what TV sets, no matter what is going on. But for information, I mean, say a year no, every weekends, not this weekend, but possible no, every weekends. It's year. So if there is any update, some party for so yes, your master, but so far the London are very quiet. This flag, you know, or more a from I fly in a halfway. And no, or day I say honum, and then rainbow colors and Buckingham Palace in Musuasia. And then my who no say, which you say, Yamin did to me in the mano, say, and there are who you know, who say, we win answer, no rainbow colors and Buckingham Palace to dinosaurs, yes, sir. And go forward to champ pictures. I know say interview no Google WhatsApp on the idea will be. I hear a chroma di over bia ye din ya obiara ho sene ya onim sene chroma for omo ejeje aye omo ahinie no so far sa pepe na echo but aye areho nkwa because yakra ye hwe bi wo TV so sisi ya won se rainbow colors na to wiem sa ene Buckingham Palace wo kire se ewiase mu dupon kase bi ekọ eye ne bofo ho no mo na obi so beka ne se enti aye say no why na edi ade ne ma no Prince Charles Princess Anne Prince Andrew Prince Edward why na edi ade say Sir, yeah, heard the answer say there, any part so dear Prince Charles. They say Prince Charles and unknown the bedia and they say on the train say, all Baba announce say, actual public say, the mammy, Ephraim, na date say in your bay, date say in your bay, say, date say in your bay, say. And very soon, Yano, your baby seen or any.
this week you kɔ yanche ye ba be si no hene na se se wa take on na fe why se ne etie na eno na nkofo bebre ka se ono no se ne ne ma kɔ no why week kakra but nkromo amamre se ne etie no mbedi so pepepe se de nkromo ahenie ne tie no se kwini a wa free mu ne ba panyini a wo no on na se odi ade se Prince Charles ne so free mu a ne ba panyini ana se odi ade na first no na nkete se nka ne ba panyini a I was saying Queen no ever penny to such Charles, and that's why I bema. And I said, Otimidia dear. But Queen Wayne and Singer, and Omade and Raffle Froby almost a sign to say, so but demo, oh, but bow. So I never penny in Quadia, obey me the idea. And the senior or more around Canetiano. Prince Charles, and as it says, what dear in you know. So Prince Charles knew Prince Williams, and a baby dear idea. Sir Prince Williams ni wa Prince Williams bad boy na wo won nanse ano ono ana obedi ade e di sane bad boy wo nanse ano so ewo a ono so oni ho a ono obedi ade sa na o mahine ne tie pepepe Skobo na ebasa mame Camilla ne position be say ebasa Prince Charles and eba bedi ade a say a bassa or no never be the idea. A bear to say the Anaquin in Kunotuan etiana. On the Obabe Ken no a wife. It's a cowba gun and then Cabet to say the first lady. Anameboa. Or better to say, oh, not to say first lady. First lady, you ever say, oh, yeah, young fun to say, young jet to say, you kuma say, or 2-4. So only I say you 2-4 wife for her. Yes. Enti sana had the netie pepe. Enti ahane de omu choose so we prince na. Ungwa na odi ahenie. Na emom de oyere ka ho yes or support her as a wife. And as a ukunu ka ho support her as ukunu. Ono na ceremonies bia ni bibia no ono ne be call sa pepe. But she's there as supporting your friends the king and as a husband. Na to scrubway sania oba Ghana yen se ekoba se pani se brimpon se to fom a enka bi akobene brisi num tuntum kokọ na edi ahim na amanfo etinisuo obi wo kra onim ni babia ba ne pani ya oye ntino obon se na nisuo sane no ne ade a UK and London and then et say pa sania o kan sa pepe ahanomo so tuntum ani fita na before queen no anase queen no nkrofo no mu bia bewu no before you be now so amanaba radio so anase TV so no every TV presenter bia oba be now so sa queen ni wu no me o ye ne say all the radio stations it is say bia mo TV station wa mo we ananka mo na mo be yes announcement na including producers kuku a obia mu nyina obia be sha black Obia Asha Black and San Wabab announce it. It do sha and the presenters no mukwa adwuma no entire na so man pano. E free anwumre yi koya almost started so mo now say queen nu no bia changing attire. Oya oba wash black. Oya bema so wash black and white no about tie black. And to before mo now so in there obia black and white sa. And omo ye no so sa pepe no omo ye no. E black or black and white. Enti wo nne ene Thursday yi sane Ghana ye say ye bedi na wochida na ye di na wochida wi a ye di adaduanan ne ho anwan akoye yie no mo de na te say wo nne no e bia mo bedi 1 week na mo hye date am de be ye yi ana mo de na te say ahana de omundi 1 week ye ndi na wochida na emom no aye ni day ni de be sete amana ba say that say Anna yebeye a year no but 10 days pepe after so we no 10 days after so we no and ye no and he say and na Thursday you better check it 10 days after and no pepe and yebeye ye no and the ono ye ni na wo trader ye ni ayibia the be say 10 days in after 10 days now now on be set time ni ade ni nyina anti say it's weekends there and your holiday, but normally say it's weekends
yetimi ya ne te say bi a bank holiday na nipa no dodo nyina timi anya kwanya akwa it is our maybe a chum Princess Diana we and a similar thing I know but when you more than Princess Diana into a basana a bit me am a bank holiday next will be a bit me anya kwanya akwa but they see weekends na say a year because of the and yeah na will be able to anya kwanya akwa any holiday. Scrubber yada say bibie ni so a eje free na kosi odon for ya dom echna ne say na wo ka say 10 days no mo be ye no like say 18th September no enti wa na eje bedan wo na wa magana for ehunu ne ekoso say enso so no Commonwealth ko ne ye ka ho ye maame ye nana na awuo no enti ye nyina ebeba na ya beboa me ya ye no why Matimini o me da se pass ne so de mo be boro pa Ini amani to afia kwa monya na mfa menko na menko your live report na unko na woko na re nya menko ni odi ba ye ya yes ye me no na se ye na fe du si ye kwa akoye na na yi a se udika officer ni ngui ewura ukra ya baji bia bom akọ amani aba ye ko ne ko twapa ye beko ye ko na na yi o she nya sam ketwa ye mfa nya akwa adro abusua ye nkwa ne yenko tie eye owura sam wotetene no na ye mfa kase bonkai no ntoaso. It is in this vein that we urge all Ghanaians to support the decision of the EC and our partners at IPAC to use the Ghana card as the main source of identification for those who have not registered as voters. The country has evolved, and it is important that our electoral process also evolves to meet the challenges of the times. Let me state again that in 1992, when we had no ID card, we adopted the guarantor system. Today, at 30 years on, we cannot continue to use a system that is fraught with challenges when we have a credible system that is the Ghana card in place. Before I end, I wish to state that we debunk any assertions that the use of the Ghana card would lead to chaos and conflict. This will not happen. It is clear the people making these assertions have not read the new CI as a constitutional instrument. The continuous registration process, on the contrary, will promote openness and inclusiveness and make it possible to capture all those who would have been excluded in the limited registration process. This registration exercise, unlike the previous registration exercise, will be continuous. As such, anyone who has the card can just walk to our offices and register. It is not a periodic or limited registration exercise that could disenfranchise persons who do not have the Ghana card at the time of the limited exercise. This is an all-year-round process. As such, a person who doesn't have the Ghana card today can acquire it tomorrow and simply walk into a district office where he or she intends to vote and register. We expect all the players in the electoral process, including political parties, to encourage all those who do not have Ghana card to visit the offices of the National Identification Authority and register for the Ghana card, after which they can also register with the Electoral Commission to enable them vote in the 2023 District Assembly elections and the 2024 general elections. Director of Electoral Services, Ora Samuel Tete. For to us in free electoral commission in Penning for Tana and inform consent from now no and a beto just auditor general and Penning for Quaco Fifimu, Akohuma Sika, Abain at the Bogana Kohoma, Miami Ahodo a Koye, Sikano, a Suma Sen Kokoye Jumano, a Jumana Eyana. Nenumona auditor general and Penning for the Baba to just 17 billion Ghana cedis. Sikano Abain Suma Sen Konkoye Jumano, and ye Jumanasani said, na effort and saman for Edia Waso Muslimunia dia. Samba Kasha and so
Nano Juada, Ekuhudu Binoma, and Shesha Basi, ya from civil society organizations, Etisi Monteneso, Yachre, Eco Auditor General, try say, Nipa Pia says he can be coding in somewhere, what do you know? Yesi Bejina Maraso, Nezikano Sobafiaba, one Femra, Sachino was Yachino, Yadinukojina Kotwa, or more into Sana Mono, Sanyama, we are civil society organizations in Yanom, and opening pa, or ye Penny Quanchefwa, Ghana Internal Audit Agency, Wadano, Dr. Eric Udrusai, HSA, Onisafo, and Yadjini, Yenya Botekakra, and former Auditor General. Na Sikano Ayeka Wasem, Yanina, and Asie, Kakrebi, the move for the Drona Cradiano, Sissim Penifo, Etimi Aji Ede Amo Mino. Civil society organizations say or implementing a surcharge and disallowance powers. Now, may I say recommendations or the buy any no percent or surcharge amount. Now, any surcharge. If you want administrative laws, if I agree, I make it say and CSO so no bet me have Ghana for and come one person for audit that general report. No areas and what's the auditor general no a surcharge no disallow a new man no why. Tell you no more discussions. Apart from that, I was saying, yes, Auditor General no issue the reports now. And you one can no implementing recommendations. Recommendations, no, yeah, audit committees and the internal auditors, normally management they implement it. But yes, you can't say disallowance. Say no, say what's what the Ghana is the guy no, your boss says that's the canon. Who refunded the amount paying. And no, I was there. Auditor General no taking the time as why. It's not said. So on your issue, surcharge order pepe. On to me inside him. This is a parliament among who to me and son with me. I can sign. In general, I make sure my dream says, yes, they are Ghanaians. They have every right to put the auditor on his toes to work. Now, so and come to me up buying the specific areas of his audit now. I also issue his allowance and he says, as now where issue now. Okay, no so work for the discussions. And run on the powers in the society. Yes, you say, former auditor general or say, Chaji, a binum Emma Uchieska, a binum Chia, a binum so say Chaji or Mono, to me call court, echo setting aside, and I say, echo Bogu, say there be auditor general. Me in no into me who says how the general or to the boss obetimi aye hwehwemu and so no de nipa ko gina emra no me making na ne say TSOs for no omo akwanya as Ghanaian say you be gina auditor general so say to me e dey ahye den sa under article 187 no obeye. Enoche Dr. Eric Odro say amana nso wo de afutu koma Yewura Johnson akuamoa esiedu a sese won na ye auditor general. Media news or body home body. It's a social report to go out there by any sema and what the report in or body home body as auditor general because when your financial auditing or your performance auditing. So now unfortunately no financial audit no one amount for 80 home combo. 70 billion yeah amount for come as say a sika and you know baby yeah ushemwa irregularities on the board and public corporations. 70 billion 10 billion your car amount for the year a friend recoverable loans among if last year and now 6 billion the cost of electricity netco any VRA supply Ghana for our COVID out of the 70 billion or more 60 billion a car a wamapo necessary will be a district auditor general no the friend says so the report no be two gas are also change the new Ghana 40 report on us yes and I am up for said Obi after Ghana 70 billion wedi enye sa na tie kra. Observe for Dr. Eric Odro sai Penny Kwanchefa woda Ghana ye internal audit won sensem so. Asye po adwuma eye yanwoma suemu oswafo abede training reverend intim fodwo e de aba betu dwasa ban no na ni suade hu kase pa ne se ewiase nyina kubatan ne five friend sustainable development goals de toso nan se yenya akoda biada wachiro benya nwoma suemu akwanya no ene aban no watwantoma de sene kokoso so obema na bam se ye kase wo Ghana ye dodo no a hamu chemu aduo no eye wonom a wo mnim ba ye ni ne akase tona chese won tra bench soda won mu fie no ekeka kodunum ene ye kire nanso wo se wo emergency no ege de obetum bia so ni pakro no wakosuku ni bi no ateatena fie se wabewo no wabetena fie ye de safo ni nyina besanso akosuku na 2022 International Literacy Day ya wodie ene wode asem betu dwa World Vision Ghana any United Nations Educational Scientific and Cultural Organization UNESCO for jumedi ase ena Reverend Intim Fodwo Okasai. That is a big problem. In Ghana, it is estimated that 20% of our population are illiterate.
and most of them are between the ages of 15 and above 15 years. And that is why Complementary Education Agency has a unique mandate of finding out all those that are out of school and reintegrating them, giving them the opportunity to literacy. The President, His Excellency Nana Dankwa Akufo-Addo, and the Deputy and the Minister for Education, Dr. Alsadu Chum, have a strong vision of pursuing the tenets of Sustainable Development Goals, and in particular Goal 4.2, ensuring that lifelong learning opportunities are provided, that equitable, inclusive, quality education is provided for all, that no child must be left behind, no adult must be left behind on what UNESCO has considered a human right. Literacy is a human right. Therefore, everyone must have that opportunity to access literacy. Warrior ya and World Vision Ghana. Manager wadano randu so for sudechi and so den anu tu mu bi se dwumadi a wodi nyina se Ghana mofra wo betimi ahye omunkura ne wakenkamu ni titru ni se ye kasa ye maame kasa wode atete yen se akoda ne ye santini kanjaga mamprusi kusase ye no wo frase ye no a ye de sa kasa no ebe kire wonu made nkwala ne entimi nkan na sense bibia ye ne 2020 se oyi nkwala enum a baako de hwaba mu ntimi nkan enti ekan so akwala ntimi nkan ntimi nsua bibia enti ye we se de kire Ghana man nyina se ye ma ne ntimi nkan enti wo se ye bibi fa ho enti ne ye bodwa we e de ye sa nse wo ko bookshop a wunya kenkan wo ma ento ma wo ba enti we nyina kan be na awofo na aka brofo ne omomma brofo ne nyina no niema ye hwe na ya ye ne yima ayeyi te akwala na kenkan ni hia ti yemfa Ghana kasa ne nhye na asemo hunkan no hunkan obetimi akan kasa bia eno anu no yenka ase Ghana fo nkan brofo na emom yemfa yen ayin sene dodo na ewu nkrasi na omusua kenkan etimi ehunkan intente way and so a World Vision penny ya wano so ejinamu edema wa minor ninkomodie bi Andrews ofosudechi I was for Safe no abeka ho aye ka mo se Sompa 93.1 FM anwumre no nsia kase ana nsam no ba bia wo bia na egusu a ye de ma wo no wadwenche no nsusu efahia ye wo Facebook so wadi kan hono mo a ye de wase emu akwa Basafe nanam kwamu kwa Sompa 93.1 FM Sompa 93.1 FM ena se oko YouTube so a Sompa TV Ghana wadwenche no nsusu o de bia hono mo a ye gusu a ye be kase ne mamu no ye be kenkan de amamo abusia yento akase no soma na yemfamo enko omano so na yene Dr. Richard Amwakoba enkokodi nkomo mampani da John Dramani Mahama gonja de sekonkro tija tangma so prosoro wedie enana no wode atodwa we kra de ni Facebook eno wode kokoto ho no mo se eya na eye no enwanwa se yesi diplomat na chese wo mo firi o mama mamu abaga na mema se ya o eba besisi o mama mamu mpanimfo anam wo Ghana ha no ekoba se bia bibi koso o mamu na omdo ma na kwakotumu a yesi na mo nkama no ntum de ufi asem efa ho bei wo de asoma se besi wa ban na mu a de ufi asem bibi koso wo na obetwe ano tententen aba be kabie na na mampani da John Dramani mama ye ne se ebraso se sa diplomat no a wo eba betena Ghana mema se no o mo hyase no mo ka no kre ede ekire aban no sa aban ne ya bibi ne se ntwe ye na so mo ani tuamu a entampara so no so mo kasa kire aban no a wote so ne sa so mesi ana so bentin ya wo ye enya de ebebo wade hye no enya de ebebo man no enya de ebebo wo man no kra ne man no enkita hudie hu nsensem se yire wo so a ye na ode beba beda yen ami aboa wo eti tutonia ma ye na mo yakwa ne sa an wo mo de wo mo ye diplomat wo mo ya wo ho enti bibia ni ana se wonyina ni a enya de a ebebo kra abuziane nke ehwe ne mu sa semi ya mampani da John Dramani mama de tudwai na nke be kwa amano so ne Dr. Richard Amakoba akwakobo hu tu mai kakra papa ebana manyo semu a oye fukutuwum wakase mpunepuno wakase nhye hye wabene pa emrabe ya twamu na akokwa me nkromasi apone mu a omo history and political science department no na na ye pani kwanchefo no da no yegusu atwato ahoma no si ebenya Dr. Richard Amakoba na yene no abosa tumai wonya ma ye de abusua yento aso ne yenkonsem fufuru
Yeah, to us, what I'm Kito Amrashabe Fie, near Wajinamu ya Casademo, my Pomudi fem, and you and Monyan for Quabraminta candle. One is a Jabo Somra Shebejani, and Wakasa said, Yenianum, our magentity, yes, and nurse, if only a doctor for what else with Tifino, a payan can manimuano, a banning to woman in Alpha Mumum, now I'm to inquire Juman Famwa Mino, was say, ye will nip Pabesa and Pimba Qua, one woman in an agentity, yes, and nurse for, and no doctor. For body krate kura wonu no EBDA degree diploma ya omda so tifia wo twense placement ebeba na adre ne yemfa omna feje HS ene SHS fon kwada ene yesi we de wono ekro kwabra minta kando sesa asemu wote asia enye ye kura wote nipa bese empimudu ahanson aduonu nkron eye degree nurses apemba ko enso ye train doctors ya wo nyina da tifia wo nya dwuma bia danye na sem we de wote asia na ene se ho Warrior ye on Monyan for Elizabeth of Swajare, or I'm Rashabani Madisho Techiman, at Tivamba Tompesiaso, Central for Shemwa of Freyeno, or Batampelizi, or Kasai. Don Kuma, ye war parliament, I share health for so, yet I must say some of it. Assembly about Gumha, any fe, any assem papa, and no I pese, ye dema abine. The Akobane say, a doctor for a pim. Any nurse for pharmacist for enyuma for bebre amoye health aseno omo wie school omo je omo titi enyina wie aka se aban be mo baabi aye adwuma omo tenafia kokoka aye bo achibidin na ye betie di aban be ka che se bia oma sa kopue mo be bosome baako bosome mienu na obefa omo adwuma ma anesi fo ye tifie tie ya eye yura ekufu ado na ban se omo mako suku a ye di Ghana taxpayers sika ahwe omo amo mako suku awie no ye nyi omo e wo health service ni nemom ye nyan keto ano ma omako SS awie no omo na ye be form akoye health service delivery emu ewrem kakra ensa ade a sebio ya dwen hu ye na ye minority a wo health committee no yes ye nyan hwe han e ma ye mfa nkwada yi a esese ye mo kosuku ni bi ka ho enkoye akomoden ho asem efi se akomoden ho asem hia pa ye sha ban se emitie ma onhwe na nipa awie suku atifie obepe adwuma mo maye me ya ka se aban onfa na ni hwe se anesi fo bebre awie suku a sesei omate kwa aburochire so obepe adwuma ye abreku a ye di yesika ayi atwani omo ayi hi omo nso se ya fo mu nyina awie e na bi abo so no bokode a eno de ye ni ho asem nanso so omo awie suku e kwa bebre so wo chip compounds a obakọ training na sese ye fo omo no aban si onye aban de bia ode na no le ka se omo ya akomoden ho asem no ohwe omo yi abeda ho pefe se wo se Ghana economy ya na ni magu ase yesi di ya atete apansame a yura ba omi edi animu economic messiah say wabeye economic failure odi animu a say ye dollar yi odi betu yesi di hu a odi ye hwe anyi enu kra ma doctor for na sistema ye din kese abreku a onhwe sonto a doctor for any health professionals no akachi emu no dollar na de hwea na ehwe bu efi se dollar yi timije ye radam parensem etisi abontene a oye de opay ya ma health workers na sistema ye din ama economy ni ma ye din nti se we kura mpo nya bad enough omo so omo wi omo adwuma pay keto anu ko fa omo na omo ye tete omo ka ye nyina nim se wo tete a doctor for se wo tete a nurse for a ehu ka no so nti obatan bia ni so ade hu ni se ni baby wi sa ne omo e no obenya adwuma ye na afi odi atete ne ka so ye we ku fa se my doctor for my nurse for my pharmacist for now so mfa mo ho you say mu nuanom kro mo ba mu ko onye omo hwe woni monyan for Elizabeth wo fo so ajare techiman etifia bato mpesua so ne mra sebedwani wo ba kokodru fo kwa mra sebedwa fie mu a abedwaku a wonom hye ya pomudi wonsem so no wote so bi enen sentwefo hye mu a wo freye no nanum tuo
ɛna wɔtoeɛ abusua yentu fa sebe phobia no he ne dan ne mfom free techima ne mpotem mra santemantema se nwoso nkokuma se asafo na ɛhɔ na nra wia so mpa fam nsam twefo yentete ababetu apono so kyese owura bia agya wo di ne dwa costo yi ene tilapia ne agya nkokofo sia no tontone a koyi sika bange ye ode kwa kodi ne dwa emrantie free hi a chituo de esi ne so masafa sika bra ena fa sika no mame o na kyese wono kra ne homu agina dwane ade wo hunu bi da ɛhɔ ana ne ten na tuo na kasa ama papa na yentete a kyese pra wa prepre nya asem ketwa na womo a sare ho semini anwasam yesiye ewia kataban so enra awia no mienum pamu no mani tuamu ene so mpa fam nsem twefo di nkomo echichi mabusuafo brai na ade TV no so behwe asafo abonten so ene eken asafo dwom ene eken etise mrantie etimi de afidie titafo moto sakre ekoi etimi bowuram twituo awia katabayo 2 o'clock enra awia 2 o'clock 2:30 ai amka time ni yi 2:30 jina no so gini sika kwa abusuafo yankoni nti omano mani tuemu be 1:30 to 2 ni mu timo na me gina ha kwa timo ana mu ze moto 2 moto bia ni pa mienu na teso ana nka omo ya afro akwa am ka ya me tiam ka ha ya one way omo amfimi na moto no ba ko be park wa ana ba ko so park wa ba bia car is timo ya de park wa no boy bi frɛ chiresi o hyeche o de hu na nim o hyeche round to see so lock na bra bi so e ba so a obetu esika o the scale brain to buy no na so on first can kwase ho enti bra ni sania uduru ahaya apa muzo akwana twutu won ha se first can mam akwaze me fade be sika na ni nya na akwane be so so o to no no etu na anu anto edo etu ofam no o tayi ba ko won ha enti ebedu mfimfin ano eno first can mam was one for man or two na boy na twin wo enti ene ko board ano ene sika no to ofam na of first can it's can almost for 50,000 oh and no say call a squad report a center report the city camera no almost ya say be capture nipa no be almost mu na nim yi ko che na o hu na nim yi na nipa je yes happen no almost first can no motor no do anu tu fa na me no almost tu fa ase abusiafo weye aya dansefo arehosem osi enra wia asafo abonten so no mani semu na no mo cheche nsemu de kire no na asambre man small no abula owo asafo enesto kan esoso ekirikiremu ne ono soso teye ene ne uhu ye pa ne anamo matu de tieni se enra be no mienu mpam ho no na nya ne tie se akronfo abe robbery bi wo asafo market wo co store ba ko ewo ho mfa me tie no me ba na enipa abodom mo na nya go na ni nan se eye ememu anan a na otimoto so a obeye robbery no utimu se nipa na omo robo no omo monitor no ache okoyi ska wo banga na ode beye order aginam akwakoton na oba no fie ni abronsan nti of full steps na bakudi kan rushing no so on first camera no sis kabe into the can to one shot na akwa no boat woni to from no san twen ba ko na chi na oto ye nto oto ye na twi otwen ho ko akire na twi na fumu sa na ogia scanum gu ho a omutimi SSS scanum bi ko ye in fact ye ntem hariso ebo approach for amani asqa police for omudi kan ba ma central for so ba ye say asem na kodi police for wa say oyen hwehwemu na ene mene fishing for mpanimfo no bi hia se ye hwe kwan nam so a ye beboa mabambo ewo sa asafo coastal mpotamo no atimi agina brane nti ye hwese ye benya police post for the meantime omso ombeboa amyenya police post coastal for na meboa amyenya police post ebi onso no nyameboa mene commander meeting o china squad division commander ye hwese visibility ane patrol team no so ombetimi abe standby asafo mpotamo because enye coastal no nko a ohwe transport terminal se wo ho ne ade a sa petty robberies ni ade na koso but we a major one a free some be the assemblyman no asafo kora mate say daylight robbery ade to agina obi so agina sika wa asafo timi fi say ye hwa ye looking at the bigger picture na ye hwe no coastal for no honko ye say hwe ne se be ya ye benya permanent solution to the problem a be keta for transport bus terminals na ho no any coastal for ni na abusia we small no abulo wasafo yenra yenua next kan ye tenen kan nyina ya rehosem wenra isi ye hye mo bosa asem ye de ne kotwa wi sem ne tia sentem edi echi ne bifra to bia no insisi maso ewo
ya kwa swami jom ya maame no meto ade na ebo suge tresa sabre de bambo nwa ede ama wonom emedra na jo na kromfo ato ashom ne ma so wonom ewia se wonom odwa kase yi muin womu ni bambofo biada wo gene dwanum a edra na jo ya pon a wobo wonom ne ma ho ban enu nti wobeba bia na chese womo ne ma no yira na ayira sompa kotie beka ni afieje wakode ene maame ya Grace ekobode mu a womo ne maame foi ekodi nkomo Timira, yababa ne afa yetini ye ne ye niema ye kata. Kwa ye danya, na manager ye sre ne so won yeso. Ya akoko ma di party ye ne be tse no ma na yira. Ade won na sia mo. If ye ko ye nim do ba be tini no mo. Eyi bi ko fi. Ade ni street. The street ya ne nyam. Mo sefa, timbia sefa. Chese. Mwade ya miando mwebe bange ne wasi security de wasi ne pakeni mana ija opa mutu ishima ye ema ye koba chitin bi ye fa ya de opa mo hase na abia o ma wo hase ya no mo preso o tima fo no mo ha na hweso o mo nyi ska ye ne afiso ane ye ne agi kakra de ama ani pa wo hata ama de chi mo ye aduane wo ama de chi ye fa nya security bia awia na sa ayiwe best point for yi security for so happy when you boy no have am we me before day dey abana dey wia obi kura no pa dey achi no we dey agua no obi tim be fa ko aye hu me ma dey obi wia pa nyame to me so aka we ye maame no mo wosoa me dwam ya wodi dwa na wo bo wo no makosem no Awuzafafe yamfamo nko National Communication Authority NC wo matena ye nano adwada free eye fiada memenda kwasi ada ne ba no a ede besi dwada so na no moto ye nkra se mo aso den Bon kwanko register mo chip no a na me de me kra de me nko dealer bia na chip na hia na ye de meto foforo ne ade ade obi wo so tum sampa ne Ghana card no woni bi obi kra kuta bi amfom so wo so a wonya nkyere nwie ye ntinu tum so no so no wantima kwanko register na so de fo no mantimi anko register ni nyina no na ene sie mpanimfo de betu dwase ne efi na no dwada ne ba ne de call obeye na so bra obebre pansa na wotima ye call no nya asem keto a messages kra ne ma na WhatsApp num any Facebook ne TikTok ne Instagram ya mu ye ne bebrebe motimi akwa ya mana ye data kura woto ma na eba se ye ne kumasi abonte so okọ MTN Vodafone Airtel go office ya egu kumasi ese woni nsese ye ka kire o se nipa gi twi akoguo no mu a wo mo kopra ko register mo chip no enya asem keto ye nua kwabna kese ni di akiri ene edom ne bidin komo me ba ha MTN se me be register me card eti me buy no na mo say me din no asha popia sapon we me Ghana card se wo mo ye asha popia no wo ma fa sapon na ma eti ma ba 5 times eti na me buy no mo ka che me say ya sapon no enso so no enu nti yeti me register me phone say ya pro me phone me chip no ma ya say no so se che me koye card ni fufuro se che me koye ni de aginya me nti se me hu de me nya me ho de otwere no wan twere de ni yi ama ye se so me ho akere me ena me ya call dan kwa nwa na dwene edum no me nya call nya bia nya hwe na ke say ade aye hawa ade achana me ba se mo pese mo kire me se me nyi sapon no efiri so na me ma yanya no asha pokua no me so sapon no hia me de me nya bebre eti se di so me ho ba kire me ena me ba ha se me ba be me sem me be register me sem no if it's enu na me yekọ be 10 mu ho na kate ye me frɛ ya anko me sem e 3 numbers na me yusu me try ni anko nti anopai na me yese me ba ma betena so me ba network no omo so omo nya problem omo network no ho nti ama e ha adwen pa ena sa wu yesa wo ni obi bi se obi nso a eye omo ka ensem bebre obi a wo de wo ka obi se wa register enso so obi friend na ma me register but obi friend me obi nso register no so or ka different story nti yentimi hu se omo fi se problem na omo nya omo ma ye hu na omo nja se omo ka se eye e kura de me koto asem na obi register ma no no kire me se wa ya wie me de minim se ayeye timbe hu me ba zizie me frɛ enko me ye ko enko na omo ye so sa de na ma block ni nti no me mla office ane se me ba nso ni pa gu ana de problem kase e wo ne se customers ni nyina obi aye adwuma na mle de omani mu aye no wankwa wuni
They say no be send that Jenas and the mark about no banasanya. He say Mema Baya Mania, a China Mesaba, and then de mark abomi, a China so Mesabanas and Panados with Sanas and Twanqua. Nessa Quaya neighbor, and see the better Mabuana say, although work at Omo here emergency, don't bet Maba, but I'm on for customers, Emma Bunting, send a Baya, I want to bet to Matata because empty and more customers and more. Abusua wey ya mansan ya ji twi kogu MTN office wo Kumasi adum ene kejeti runabout no soro honom no ti se o he video na da ye Facebook no so a edom ekogu honom we kura ya nwumere ya adwuma no matima ye ma o makro no kakra na ka kire no no kwabna ma joy mejo so boga na ekosi se nie me da se boga sa wo do ni kire mu a fa de amanfo si wo hawo ewo almost same registration no no boga enya sam ketewa enne anyumre video na da Facebook no so na abusuafo ye gina so ehwe bien ebra ye kodu adum kedetia ho no na meet no etu9 abo apa no 9 ho na enipa na egu ho no boga na ebo nipa ba se aduonum ni akiri obi aba e wode woka obi aba e wode woka obi aba e wode woka na anopa no so no ye saase e wo maku ye ko maku ho no so no enipa na egu ono boga me ha mani na ekoba ese aduoson ese se de nipa no sudi a pi ani tranda di dimrika na wo ba aba register won sem no ano oden pa me ye nipa ni foni bi din komo na ebu so mo se ade nti na mo atena ho no mo a ebe isu ye de bi aka ho no mo atena ho sa ebi ni tese o man no emu aye dene wa nkwa a unya bi ni ukọ na se bi a wa anya adwuma nso a obaye den na oyire na o ma di nyina no ye ohaw ni ade a obi nso tere se wo ba ye no Edia, what they register ya and give me a woman in Ghana card. The Ghana card and Sanka. Original line so no be a corner, no line a cat. Wa fra. And the bugger, Nina church, I say, and motto be the Ben Ghana 4 bottle honor. I say, and I want who enter one. Then to the conference, be a noa. Yes, some registration. Many people go be Mago Blue Hall bar, on the register them. Ghana card no crown. Baba ye ka obi wo fa wo ye bi wo si bi e wo so no edi ni ebi afrim edi ni bia bisem ye nye ne din edi no bo a enye ne din enti eye nsem bebre na o mo stress ade no de se de nema sikika ko no de tie bia na wo sa ban no de ebre ni bi sa ka homa wo mu enye sa bia eni o business sa bia o mo ye nyina na tete o mo de o mobile phone no o mo se no na register bi bia o mo bi bia mo bra ba o mo bo nyina no eye sinkro ya kemi enso so na enye adwuma so sia no. And the third day, almost abandon chef. Now, when you be some from Sabaya, Santa Media, and you would them crowd 2 9 and nothing to be, 2 nothing to be. I know the Abasa, the Amunas with you on watching. Now to me, Eddie on seeing who you must can obey, and here you know, and somewhere Ecoso, Elgana, and the million. Kwabna yada se pa ye nua kwabna kese ne yekọ ne ngia wo no ena sa chipi ho registration ne ho pente kwa amanfo tie okumasi abonte so de nani di akira waboyen amane no Newmont Ghana Gold Limited and as Abre workers so Jumedi awodie for South Project and what turn on off municipality ewo afomantemu no ekuafo a otutu se won aka dwemu a wosefata de Ghana sikafre wo pepe aduananum ena wode ema safoi osise ye kasai no sikai empem ahamiensaduasanum ahanum ni num ena wache enso ede ama na wose miaya wodo a wonom kọ ya akire se wosusu se wokọwe ye Sompa sentwofo ni kirembu ye ta akire adroba yamfo afrisika susanso ene won me kan enyina na owura Samuel wosey oye communication and external affairs manager Newmont hafo en wose ekuafo ni bibua pa wo mnya usa na ye be adwuma na no abesi dan kramienu no waba patampa waba fish pondo said ye be na ka na chesesika e be cheche no wono so agibie na so we mu pa no a kebinum kura sika ne nsem fatom na ban e na ahye wonum se wo moma wonom empatesika. We saw massive speculative structures or unauthorized structures springing up in these areas. And per the law, these structures are not supposed to be paid for. And so that has been the challenge, and this has unduly delayed the start of construction for the Ahafo North project. And it has also led to the suspension of the Ahafo North project, which as we talk now, the project is on hold. So
We have engaged a lot of stakeholders, including the Minister for Lands and Natural Resources, the Asante, who is the overlord of this area, the Nananom, the chiefs, the community groups and the leaders. And out of these engagements, we formed an interagency committee. The Deputy Minister for Lands and Natural Resources and the Regional Minister for Ahafo formed the interagency committee to oversee how to manage these problems of unauthorized structures. And out of this, this committee, we formed a secretariat, which is where we are now. And the government recommended in Newmont that although these unauthorized structures should not be paid for by law, at least in the interest of peaceful coexistence, we can, just give some relief payment to these people so that we can live with them in peace. And so Newmont committed an amount of 45 million Ghana cedis to pay for these, to pay these people as relief payment. Now I need to make, a point that this is not compensation and this is not negotiated payment. This is just a relief payment that was recommended to us by the government and we accepted in the interest of peaceful coexistence. Where you're Samuel or say? I was young, we soon and I, whom Chessy Cacramra, your bar, in some Pia catchery. Kana mai ya mai ko senie so ye dwede ne wo ye cheche ne wo ye doctor wo ye nurse eto a wuchia no ekohe eto ne ye de anwuma esefata na enu nti ena hia me na ya obo malibia boga e wo Sompa 93.1 FM e wo me man ti dwumadie so me menda bia no nsiampa mu kosi nonkron na ye ni Ghana ho nkomo say ye MPP NDC CPP PNC yensia na yensi Ghana ho nkonya e ye Sompa 93.1 FM me man ti e ye wo man ena ye mesoso me man ena ye ono soso no man yensom na yempia amagana Afija kwabre south mansinia yeta frɛ no kwabre west ane nananoma hemfo nananoma hema abrempon ane adikrofo ebedia fa sekese a wato ne din kwabre mpetebia fua ane homecoming anio praya ukabomfo a ne boden enti oto ansa frɛ kwabre adehye nyina se womra opagumadi ho ntoma meche launching eye defiada September bosome da etoso nkron ewa afia mu anopa nondu ewa kodie Methodist auditorium yabekeka yensase apesika kakra College of Health a yebesie no yade beboa yewia ne yakwa asase no so akoye sword cutting a tiffin sam theme and say yeboaboa de ewo ewo yempatamu ade aboa mpuntudwuma empedifo ebabie ane nana boache yam abebio a oye nkwanta kase hene awosa special guest of honor aya Honorable Williams Owuraku Edu MP awosa Deputy Minister for Energy na de sirina so host ane DC a owo Afija Kwabre South Honorable Christian Adupoku APC nananama brempofo ene kwabre hema hene nanabu abasa otomfo jasa hene buo hene apeja hene sasa mopani hene denase hene kwabre bofu yedo hene nkonso hene dominase hene bafo kantankrachi otomfo achiame hene ajumakase kase hene ebombomfa hene abuabuja hene aduma hene adubinso kase hene aduamo hene dadia so aba hene ananta hene atrama hene a oye otomfo nkofe hene ena bomso hene na kasa launch no aye 9 September ena main programmer ye bebo dwadata no aye October mu siese wade aye yie na wa na waye dia na kwabre mpetebie nso aye fuade a ene kwabre mania santemani Ghana man ye mom na ye kɔ adwumadie yi Ye ofokwaku medase One Family Clinic ho me koya mama hu se ani da so ho mo bibia wo yare bia e bia na wonya nhia wogefo enei wiase nyina hu adwuma papa One Family Clinic eye eba no honam yawo die yesisie wo to ase wo nan ye sifam se ya wo ya e wo wo sempane e hyehyew wo tia famu a na ye tofo na ye titiriti stroke na achi oni padua ne fa yawo e ya ma osisi achia wo chi na ye wo ya wo kon wo nyini mroso enso nante ya ye den ade se okuta poma na wonim se yade kwankro etimi de yawo ba nipaduam bi wo nso a na baabia yawo no wo no enya ho kra na yade ne wo enti hyene nso se yawo ne ba e ma otrimu nkoto adro no ma ne ngi nsem ansa firi se wonnim yade kra e de saa yawo yaba ne nyina na One Family Clinic wo hu nimde ya wo mbehwehwe hunu baabia yawo ne firi se ye ntinimu honam mu ana wo nkasa yi mu wo mde abibidro nimde ene yaresa kwa yahodo opi na eboa na yade bia aka de eye kokokra wo ye lab scan massage any home care se e ba ofi abehwe wo ye bema wo mema sam ye bonus sanso na oba wo masam eye
bonus omo ye adwuma juada kopem memnida anopa no watwe kopem nonu hwehwe omo kira kwan wo Kumasi Patase omo ben Brotherman Sport wo Estate Junction ne so ha afei omo asimfosu twefo praso aguna so adru ena mankesim frɛ 0546686817 go www.onefamilyclinic.com. One Family Clinic, the pain expert. One Family Clinic abusuani nyina ya resabia. This is 93.1 FM. Absafo yesa mama kwa babio eba Sompa 93.1 FM ene eye ya affiliate ahodo Sompa 98.9 FM. Absafo yemfa kase no ensi ohu yemfa ensi yenkenka madwenche kakra modi aba emfa emamu yenkenkan madwenche kakra modi aba mfam yo miyenkoi yenkenkan kakra wa hase emfa emamu nafi yenkwenim messages no yenkenkan kakra ewo ahase emfa emamu dompreba de ajegon nsawam os in fact majority chief Honorable Frank Anodompre wo boy dwuma pa wono so eno de no na akua mo aboate Ablekuma Central AK Dr. Mahmoud Baumia ba wo se ne nchi akese nkoma NPP Deputy General Secretary omonyire omo no monsumo man no aseda agema wo se Sompa TV or say what is the title of the movie you are showing mesere mumfa nguso na wohu ai mumfa nguso na obusa say what is the title of movie na ye no eno no na akua mo aboate nkro na de ne yakenkan yanko anim enko anim kakra abusafo wo de yemfansi oh Prosper Alfred ne omo tonton omo ne mai Prosper Alfred kronwa Kofi Richmond Kofi from the appear Dukokobin Unity Junction osenyankopon ohu Queen Elizabeth Mobo na onfane kra NCE emfamayen osenchia nkoma Roman Catholic members omo ahenema kokobin nyina Steven Boache was say good evening uncle o enjoy news no pa inside Winiba ono so na de no Evans eni oboase tutuka aka Dr. Mahmoud Baumia hope say rehosem so betisem ampani da John Dramani mama kasa for my Ghana economy wa bra president no wadi bie no anye bibi akire so bia we ono so dia wode ba yenko anim yenko Christopher Kaswa was the NDC is happy efa o my Ghana yetebia ewom say hu a asa ho kira dokoro yen na ye paye ho a ye hu ya sinemu we no so ne dia wode aba eno yenko yahuza so ame o say twede amponya nkrompon se ma me Queen Elizabeth on fa ne kra NCE emfa emayen Balmoral nti ho ana sesi ye beka na se Queen Elizabeth na mu no eda e wo Scotland na bonten so Scotland there is Scott there and yet tine ma Scotland o say Scotland tine ma na meka yi wanhu ma nyesa Scotland teacher kujo tepegina sisu say the MPP achieve nyema bebre in terms of development mama ye bi e de amoma yi pa teacher kujo de eno no awode eba ye master planner Junior Kentampo was let's try and register a SIM card say be ya enko say me ye call we ma me text messages money me data ne ade ade nyina no atete ko ohene yenko e kwade ya busuafo said e de kase no asi Santi Eboa Benedict semu for Peniku Coverent Kajando akosia Somo Elizabeth Nana Kwabra kase ne abusuafo nyina akosia jewa fiejewa ya Grace obebo adwuma papa Akiola brother Aki papa ni Kechre Godfred David ene wono meka nyina bebo adwuma MC aho DJ Rocking so eka ho bia yede anwumre no si akase bo Ibrahim wahini ni ama kranchada zo so for mami premier ni mene nana ya bo Malibia Boga. This is 93.1 FM. Ebusua de arehwo ese ye so oba Penny Gladys anima fokio anti akua anima ye maami watom penten so wonya mfinhia no de owoche emiensa na yi on hyehyɛ ye enie asona busua Penny kwaku nyako ade beba Kumasi busua Penny kwabena pia opani Kofi Oben wa America brochimanum oba Penny akue friye
ɔpani yawsa hene ɔne ne bɛrima kurafo akwa ne ntoma ɛde aba fam anuanom ne mmarima ne Victorian team owura kofi ɔbɛn USA yɛ maame Victorian team dodoɔ no afrɛ no amɛkya no so USA owura kwaku akapɔn Germany Barbara Konto Antiakuya Nyako mmɔfra ne owura yere afiada USA owura Victor Usuansa USA saa hene Frimpong ata ofata ɔne kwankyɛfoɔ penny ɔda Sam Frames Enterprise despite abronsan wɔ adum no mu abusua di ne sotie ne brabɔ ɔsi ayie sɛ wɔn abere wati aka no futuo mu ɔba penny asio Israel Nyankopɔn basaja dɔm brempɔn ɔnyɛ madom pa ɛnɛ so Sompa 93.1. Yeah, boy! Sayasiye de kwasi wuwo kumade anu ha ne Sompa FM asempe ni padwumadi so asa minu obi mu kwase a saya sori mu saya wade mu saya adwuma mu saya mpratwim anu ha ne asempe ni padwumadi so Sompa FM 93.1 dia sema hanu bia ofrem rante hin na badwafo awo number so na yehwehwa nye no 0546883287 ana 0243585878 Sompa FM 93.1 asemkesi bia de anu ne mrante hini program no so odem ahuri nanya dapa abusafo enne ye buronya bosome a etoso enkono no ne da etoso nwotwe 8 September 2022 ya kranyen yes, okay. Signal number. Abusia naso afutuo ho. Paul kan asem bi wo Bible mo asem me kasem kro no me twasem kro no abre mo a enhye me bre na mo de mamo asetim. Enti da biara da oni pa hia afutuo. Ene afutuo no gese eye asem sebe gese wutie ni yie pa. Mpanimfo kan se wuni obi tuufo a wokɔ no obi tu no bafo a na wodi bi ato tim ayira kyekere efiri nipa nkyɛn na asebi na madane ne kakra onse ya na mpanimfo se wuni panyin adue ɛna memrante ahene yɛbo afarikata kyɛw bɛma memeyɛ ne se wuni panyin pa due if say panyin bi anya 72 years so akɔfefi akwada wanya 10 years ma ya chi no ya remind no wo court saa panyin kwase ya we sebe o panyin no afanyinam se woni panyin ti say woni panin pa due panin pa de woni bia na panyin bi wo ho say nya o panyin no kora ankaye gu abusua ni nyina ni mu ase enti say woni obi tuufo na wo kɔ no obi tu no bafo a na wo de ato trim ɛno ɛna maye ne kasakoa na mede ye futuo ama abusuafo a otie Sompa 93.1 Oko Facebook ni YouTube a obenya yen ebono nwotwe babo awura TV ne so onipa bia wote asase so se ufutufo asa uni wo bia tufo a asase wo ma eniema wuhunu wani so no etufo Master, and now you study. Netie mafutuo ni ye pa. Eniema uhunu wani so no. Etu for more than nea wona na fra wotena ase ka kire wo. If say kwasi broni say seeing is believing. Ne nipa uhunu no. Asema si umantam. Asema si ukurom. Ana wo man mu no. Eno na sese etu wofo. Wuni obi tuufo a make no worry. Maniema ekoso ne entufo. Ya no kra sa wuni obi tuufo a obi tunu bafo afatu utim nanso ne wugina ho ene ne afutuo kan
nea wo gyina hɔ ɛne ne afutuo kan